so'zib uyretgan, qatimda o'nglab yozib uyretgan, umrga baslab o'qib uyretgan, birinchi muallim. Qo'limdan ushlab so'zib uyretgan, qatimda o'nglab yozib uyretgan, umrga baslab o'qib uyretgan. She'rlar yozadingiz ustozlar uchun. Ana shu she'rlaringizdan bir ikkita she'rni eshitsak. Qani Guldona qizim? Shu yurtning muqaddas ko'k tuprog'ida ne azizlarning qadami tekkan, buyuk bobolarning buyuk ishlari tarifi mag'ribdan mashriqqa ketgan. Bayramlar ko'p, to'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dami misli oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Durdona qizim, chiroyli qo'l aytasiz. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz, ilm bilan istiqbol yo'li ko'rsatingiz, hech unutmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimdan alifbeni tutgan qo'limdan, siz emasmi silab boshimdan cheksiz shodlik solgan ko'nglimdan. Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men sadoqatla vatanimga xizmat etaman. Birinchi ustozimga ilk bor partaga sekin o'tkazib, jajjaqonlarimga qalam tutqazib, menga hayot tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizda insonni. Yuqori sinfga atzakan ustoz, alaga qo'ymas, adab saqlaymiz, hatto boshqalarga o'rnak bo'lib, sizning ishonchingizni oqlaymiz. O'g'il bo'ladim. Savol nima to'g'ri, nima halol, qalbimizga joylab adob, yoritdingiz g'oya oftob, ey mehribon aziz ustoz, sizga ta'zim, sizga e'zoz. Uchinchi qatordan. Xuddi onamizdek boshimiz sinab, biz qilgan xatolarni kechirargansiz, chindan ham bemisr kuchsiz qudratli, mehringiz qalbimizga ko'chirargansiz. Xastaning kim bilar, sochingizni oqiyu ajinlar ular, bolalar qalbiga tushadi ular, vatanining dono muallimlari, sinflar to'lishib to'lib boradi, ilm dengizidan suzib boradi, so'zlarida gullar tuzib boradi, vatanining dono muallimlari. Sodliklar ko'p, uning sanog'i yo'qdir, siz bergan mehrning adog'i yo'qdir, siz kabi ilmning fidosi yo'qdir, vatanining dono muallimlari. Qo'limdan ushlab so'zib uyretgan, qatimda o'nglab yozib uyretgan, umrga baslab o'qib uyretgan, birinchi muallim. Muallim ko'pingiz ko'p Shagirdlaringizning ko'rib hamali,
ustozlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, sevimli buva buvijonlar. Mana bugun maktabimizda 4-sinflarning bitiruv kechasi bo'ladi. Bugun ular uchun katta bayram, katta tantana. Ijozatingiz bilan hozir davramizga tantanamiz sababchilari bo'lgan o'g'il-qizlarni taklif qilsak. Yangi O'zbekiston yoshlari, xalqimning siz ko'zi qoshlari, ilmning eng oltin boshlari, aqlga qudratga to'lgansiz. Yangi O'zbekiston yoshlari, Jaholat ko'ksiga sargitar, olamni o'ziga jalb etar, ilmlar dunyoni zabt etar. yangi O'zbekiston yoshlari, Ilmlar dunyoni zabt etar. yangi O'zbekiston yoshlari. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimizning buvilari, ota-onalari, dadalari hamda maktabimiz ustozlari. Eng avvalo xush kelibsiz deymiz. Bugungi bayram bilan aziz bolajonlarimni tabriklab qolaman. Hozirgi bayram tadbirini ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori Baymen Shalbek Bilubayevchiga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, және bugungi 4-A sinf baldarim, qizlarim. Mine hurmatli ota-onalar, ko'ryapsizlar, mine
Дем дегенде бір арадан 4 жыл өтіп, міне балдарымыз 4-ші сыныпқа келіп, бастауыш сыныпты бітіру алдында тұрыпты. Біріншіден осы балдарымды бүгінгі бастауыш сыныпты бітірулер кешесімен шын жүректі құттықтаймын. Міне бүгінгі міне қарап отырсақ тұрыстарына, осы балдарымыздан қандай білім, тәрбие алғандарын тұрған тұрыстарынан байқауымызға болады. Себебі мен сенемін, себебі Қосжанова Зиба біздің тәжірибелі ұстаздарымыз бірнеше мәрте класс шығарған, себебі балдары жақсы оқиды, тәртіпті, үлгілі, қай уақытта да қараса, мен осы балдарым осы ұстазынан білім алып, осындай жақсы дәрежеге жетті деп мен сенім білдіремін. Сонымен қатар мен ата-аналар барлығымызды бала деп жүрміз, көпшілігі міне өзім шәкірттерім осы мектепте бітірген балдарымыз екен. Міне ата-ана болып, міне балдарымыз осындай 4-ші класты бітіртіп жатыр екен, сіздерден құттықтап қоямын, әкелері бар екен арасында. Бұл бала деген бәрімізге қуаныш алып келетін. Бір жағынан бір бала деген бір өзімізге бір жақсы көретін. Себебі осы балдар үшін жасап жатырмыз, балдарымыз осы балдарымыздың қызығын, қуанышын көрейік деп бүгін барлықтарыңыз келіп осында. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бала тәрбиесімен жақыннан баланың қуанышын тең бөліссең, сонда ғана бала алдымызда жақсы, тәртіпті, білімді болып өседі. Сол үшін мен бұл балдарымыздың ешқайсысына жамандық тілемеймін. Барлығы әйтеуір қолынан Құда қаласа ертең өздерін көрсетіп, білімдерін, тәртібін көрсетіп, сіздердің алдыңызда бір адал перзент болады деп ойлаймын. Сонымен қатар міне қазір көріп жатсыздар, балдарымыздың өзі сол 4 жыл давамында білім алған, қандай тәрбие алды, соны өздері көрсетеді, соған куә болып біргелікте баға береміз. Соңында көріп, бәріне қандай білім алғанын, қандай тәрбие алғанын, мұғаліміне қала берсе, оқушыларымызға осындай баға береміз, құрметті ата-аналар. Тағы мен бір айтып кететін нәрсе, жаңа оқушылар келді ме? Келді. Енді білесіздер, көп келіп жатсыңдар ғой, мектеп, еліміз, Құдайға шүкір, жаңа Матхия айтылып жатырыпты. Матхия айтылған кезде қуанамыз. Мемлекетіміздің құлағы көтерілген кезде қуанамыз. Мемлекетімізде қандай қуаныш болса, байрамдар болса қуанамыз, солай ма? Міне құрметті президентіміз жан-жаққа тынбай, біздер үшін, халық үшін жүгіріп жортып жатырыпты. Құдайым сол еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Міне әрбір балдарымыз аман болсын. Міне сондай жаңа айтып жатырмын, балдарым бұдан 4 жыл алдын 21-ші жыл 1-ші класқа келген болса, 32 бала еді класста? 31 бала оқытудың өзі аңсат емес, былай қарасаң ұстазға. Соның барлық қиыншылықтарын жеңіп, 4 жыл давамында осы балдарымызға білім берді. Бірақ дегенмен бір айтатыным, Зиба, бұлар әлі алдымызда, бастауыш сыныптан кеткен жоқ. Бұл Құда қаласа 11-ші класс бітірем дегенше әлі сенің өзінің біліміне, тәрбиесіне жауап бересің. Мен өткенде Зилейханы тапсырдым сөйтіп, сондай қылып, Құда қаласа 11-ші классқа дейін осы балдарының білімін, осы балдар екінші оқуға кіруін, бәрінің қуанышы ең главный айтылатын өзің бірінші ұстаз. Қай кезде ешкім бірінші ұстазын ұмытпайды, солай емес пе? Сол үшін сен қандай осы балдарға қиыншылық көрдің, енді сен жемісін де көруің керек. Сол үшін до конца 11-ші класс бітірем дегенше осы балдарымызбен бірге істесіп, ата-аналармен бірге істесіп, осы балдарымыздың қуанышын тең бөлісейік. Міне айтып өтейін деген, сонымен қатар міне осы 3 баланы шақырып тұр. 3 баламызда осындай сіздердің балдарыңызда 1-ші классқа келді. Міне биыл 11-ші класс бітіріп жатырды. Осы балдарымыз кеше алдын ала 11-ші класс оқуды бітіремей тұрып, тест тапсырып, Россия мемлекетінің Губкин атындағы университетке студент атанып келді. Міне кеше үшеуінде Жұмашев Әлібек. Міне баламыз 11-ші класс береді. 11-ші класс оқушы уже студент. Барып оқи келсе де бар, кеше сертификатын алып келді. Сонымен қатар Маратов Элдар деген баламыз 11-ші класс оқушысы. Рахмет. Бұл баламыз да кеше Ташкентке барып өзінің сертификатын алып келді. Енді Жалғаспаев Атабек деген баламыз міне. Бұл баламыз 11-ші класс оқушысы. Бұл баламыз да кеше Ташкентке барып, осы Губкин атындағы университетке барып, несін алып келді. Міне рахмет. Ата-аналарына рахмет, оқытқан мұғалімдеріне рахмет. Қазір сондай мүмкіншілік жаратып қойыпты, балдарымыз мектепте оқып жүрмем уже студент болады екен. Сертификат алса, осындай алдын ала тесттер тапсырса, значит, баяғыда жүретін едік. 25-ші майдан кейін емтихан тапсырса, емтихан біткеннен кейін оқуға тапсырып, документ тапсырып, оны августта результат шығады деп жүретін едік, күтіп. Қазір міне қара, уже алдын ала ата-анасы қуанып, уже шашуда беріп жатыр бір жанында. Рахмет.
Осындай сіздің де балдарыңыз, Құда қаласа қыздарымыз осындай жетістіктерге ерісіп, ертең жоғары оқу орнына кірсін. Әрбір баламыз оқыса, білім алса, Құда қаласа елімізге қызмет қылса, ешкімнен кем болмайды деп ойлаймын. Ал табыс тілейміз балдарымызға, Құда қаласа. Енді біз 11 жыл білім алдыңыз осы мектепте, мектептеріңізді біріншіден мектебіңізді ұмытпаңыз, ұстаздарыңызды ұмытпаңыз, ата-аналарыңызды ұмытпаңыз. Құда қаласа жақсы білім алып, жақсы кәсіп иесі болып, ертең сол мемлекетімізге бір рауаждануында өз күш-қуаттарыңызды, өз нелеріңізді, еңбектеріңізді, білімдеріңізді жұмсайсыз деп ойлаймын. Аман болыңдар, рахмет, сау болыңдар. Ал сіздерге табыс тілейміз. Қазір көріп қалмаушылар ата-аналар өзі баға береді, бірақ дегенмен Құда қаласа балдарымызға мен осы кезде 5 қойып тұрмын, қазір көріп, одан да томпақ 5 қоямыз кейін. Сау болыңдар. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qilmish shirin so'zlari, aqli raso bilimga tashna, kulib turar charos ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqshuq bulbul so'zingiz, charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. O'rtoqjon, maktabga ilk bora kelgan kunimizni eslaysizmi? Bo'lmasam-chi, o'shanda biz juda ham kichkina edik. Maktabga opa-akalarimiz qo'llarimizdan yetaklab olib kelishar edi. Ha, mana, hash-pash deguncha oradan 4 yil ham o'tib ketibdi. Mana bugun bizlar boshlang'ich ta'lim bitiruvchilarimiz. Kechagina murg'ak edik, to'q edik. Ilm fandan hech xabari yo'q edik. Hatto qalam ushlashni ham bilmasdik. O'yin qaroq edik, rosa sho'x edik. Good morning, everyone. Welcome to our graduation ceremony. We are so happy to see you today. Thank you to our teachers, parents, and friends for coming. Today is very special day for us. Let's have fun and enjoy show. We walk at this house with hearts so bright, learning letters, numbers, wrong from right. With every book, with every game, we grow and grow, not the same. Yes, we are on our way. It's time to shine. The future is bright. It's yours and mine. Thank you, teachers, for all you gave, for helping us learn and be strong. Bo'lganmi bizning davrda hech qachon davronlar? Istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat, ma'rifatni ardoqlovchi xush onlar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi mehmonlar. Meni eshityapsizmi? Kemani quvvat olish tizimi ishlamay qoldi. O'ziga bir notanch sayyoraga qo'nishga majburman. Bu qanday sayyora? Ne mo'jiza tilsimlar, nomi qanday atalar? Unda yashaydi kunlar. Bu sayyora nomi yer, quchog'i jannat makon, tarifiga so'z ojiz yurtimiz O'zbekiston. Afarin, afarin bo'ling sog'omon, xalqingiz baxtiyor, el yurt farovon. Xush kelibsiz do'stlar sayyoramizga, mehmon bo'ling O'zbek diyorimizga. Bu ne shodiyona, qanday tantana, ko'zlar kular, yayrar qo'shiq tarana. Yurtimizda bayramlar ko'p, to'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dama misli oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Bitiruv kechasi qanday ajoyib, etibdi bizga ham bu shodlik nasib. Chin dildan sherikmiz quvonchimizga, mehmon do'stlik ekan bizga munosib. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyori, kindiq qonun to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarz-u farz. Ona jonim issiq bag'ri vatanligim bilaman. Otam
mehri qaynoq tafti vatanligim bilaman. O'z bag'rida ulug'lagan beshik menga vatandir. Shu yurtning ostonasi beshak menga vatandir. Ilk bor dunyo tanitgan maktabim menga vatan. Doim hamjihat hamkor mahallam menga vatan. Jannatlarga alishman qishlog'im o'lchamandir. Nozi ne'matlarga kon O'zbekiston vatandir. Shu yurtning muqaddas gul tuprog'ida ne azizlarning qadami tekkan buyuk bobolarning buyuk ishlari tarifi mag'ribdan mashriqqa ketgan. Tanamdagi 72 tomirdan Tomaris momoning jo'shqin qavli bor. Nodira O'vasiz Yaponislarning ruhlari bizga doim madadkor. Ibn Sino bobom yozgan hidoyat barchani ezgulik sari chorlaydi. Vatanni sevgan har bir insonni bobomning ruhlari doim qo'llaydi. Xalqi uchun istiqlol ozodligi erk bergan, yurtning farzandlarini o'z bolasiday sevgan, buyuk Turon ishqida doim yonib yashagan, vatanparvar bo'lishni yurtboshimizdan o'rgan. Xalqim orzu niyati dilga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyo uzra yurtga davruh soladi. Tamg'amizda buyuklik aks etgandir bilingsiz, humo qushi yetaklar maqsad sari bilingiz. Degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga hajoq, bilim sari boshlar yo'lga aziz quchoq tanish yo'lak. Har kuni erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz uy tomon otlanamiz, do'stlar birga shodlanamiz. Alifbe va hisob ortda bari qoldi, bari yodda, raqam tanish, harflar tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. Xayrlashamiz bugun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bo'dim. Faqat qalbda g'ashlik bir bor oz, o'qitmaysiz endi siz ustoz. Qalbda mehr bir jahon, onam doim mehribon, erkalab kutib olgan, dilga shodlikka solgan. To'g'ri yozish o'qishni, o'zini qanday tutishni, soat o'rgatgan, ruhiy yo'lni ko'rsatgan. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqbol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimdan alifbeni tutgan qo'limdan? Siz emasmi silab boshimdan cheksiz shodlik solgan ko'nglimdan? Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat etib. Ustoz sizga tutay ajib guldastaki chamanzordan topilmas, to'fonlarda solib qolmas, bir pasda bir g'unchaki xazon yopilmas. Uni aytdim qalbimning eng to'rida, unga mehr bilan payvand berdingiz, yetaklabon ilm fanning yo'lida dilga mehr solib qo'ygan edingiz. Birinchi ustozimga ilm bor partaga sekin o'tkazib, jarji qo'llarimga qalam tutqazib, menga halib tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizday insonni. Topshiriqning ko'pin bizga yuklardingiz, 4-chilar eplaydi deb aytardingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11 gacha, umr tilab ustoz sizga 1000 yilgacha. Tilmas edik berib savol, nima to'g'ri, nima halol, qalbimizga joylab odob, yoritdingiz g'oya oftob, ey mehribon aziz ustoz sizga ta'zim, sizga e'zoz. Rus tili o'qituvchimizga o'rgatdingiz siz qardosh tilini. Mana chiqdi ancha savodim. Unutmaymiz zahmatlaringiz, bizning tilchi ustoz muallim. Tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz, angladik biz olam sirlarini. So'z bilan shug'ullaning, tanangiz shinaqada, fikringiz va oningiz yanada tinaqada. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz dunyo, sizingiz gavhar ola, sizga ming tahsin ta'zim aziz ustoz muallim. Siz murabbiy inson uchun, har bir ilmu arfon uchun rahnomasiz bizlar uchun qalbi daryo muallimlar. Ular sari parvozimiz siz tufayli
45 daqiqa siring kim bilar, sochingizni oqiyu ajinlar ular, bolalar qalbiga tushgan tuyg'ular, vatanimning dono muallimlari, sinflar to'lib boradi, ilm dengizida suzib boradi, so'zlarida gullar tuzib boradi, vatanimning dono muallimlari, shodliklar ko'p, uning sanog'i yo'qdir, siz bergan mehrning adog'i yo'qdir, siz kabi ilmning fidosi yo'qdir, vatanimning dono muallimlari. Vatanni kim yaratgan, kim dunyoni tebratgan, bizga oqsit bergan kim, shirin tilni kim bergan, yo'limizda tikanni kiprigida kim tergan, u tillar uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka Madinam mening. O'rgatdingiz barcha harfni sabot ila, hisob kitob yozishni ham tinmang. Sabog'ingiz tingladik biz qo'l bilan, darsingizda zerikishni bilmayin. Bugun esa yoshimiz ham ulg'ayib, bajarurmiz har bir ishni mustaqil, biz bilurmiz yaxshi yomonni, ulg'aygach bilurmiz ilmli aql. Ustoz sizni qo'yib, goh sho'xlik qilib, goh darsga kech qolib, kirmayin ketgan, ba'zi kunlarda dars qilmay kelib, o'shanda ko'nglingizga ozorlar etgan. Xuddi onamizday boshimiz silab, biz qilgan xatolarni kechirargansiz, chindan ham bemisl kuchsiz qudratli, mehringiz qalbimizga ko'chirargansiz. Sochingizga oralagan oq tolalarda biz qilgan sho'xliklar izi ko'rinar, yuzingizga oralagan ajinlarga mashaqqatli mehnatingiz yuzi ko'rinar. Yuqori sinfga otsakam ustoz, alaga o'qiymiz, adab saqlaymiz, hatto boshqalarga o'rnak bo'lib, sizning ishonchingiz doim oqlaymiz. Qanday bilimdonsiz, qanchalar baxtli, shijoatli, mag'rur bir so'zi aqli, qanchalar sevasiz ona vatanni, baxshida aylaysiz unga jon-tonni, qanchalar fidoi ustozlaringiz, e'zozlab bo'lsin ustozlar hargiz. Endi navbatimizni 4-A sinf bayramimiz uchun tayyorlagan chiroyli raqslarga beramiz. Yüzünü
himalay cho'qqisi boshimda tursa marg'ilon cho'qqisi oyimda qolar Everest cho'qqisi boshimda tursa Andijon cho'qqisi tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland men o'zbekman boshda o'zbek cho'qqisi tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland men o'zbekman boshda o'zbek cho'qqisi men o'zbekman boshda o'zbek cho'qqisi qolar himalay cho'qqisi boshimda tursa Andijon cho'qqisi oyimda qolar himalay cho'qqisi boshimda tursa o'zbegim cho'qqisi tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland men o'zbekman boshda o'zbek cho'qqisi men o'zbekman boshda o'zbek cho'qqisi Yoshligingizni birga oling,
Aziz ota-onalar, bugungi bolalarımızdan bayram uchun tayyorlagan bayram dasturi bilan nihoyasiga yetdi. Endigi so'z navbatini maktabimiz direktori Baymen Shanbek Yulubayevga beramiz. Ular hozir kutib qo'ymadik-a, bular. Shunda da ko'rib tomoshaладық. Vaqtning qalay o'tganini bilmay qoldik. Shunda baldarımızın bunday bir öneriga жақын екенін, bilimге жақын екенін бүгін көріп баға беріп біріншіден міне класс басшысы Зибаға рахмет. Құда қаласа міне балдарымның, қыздарымның барлығы бір тоқтамастан биледі, ойнады, тоқтамастан тақпақтарын айтты. Бүгін өзі біз үшін үлкен қуаныш. Ұстаздар артында, ата-аналар артында қандай қосықтар айтты. Рахмет балдарым. Мен сіздерге жаңа айтпаған айтып едім, сеніміз бес қойды. Бар уақыт осындай болуларыңды тілеймін. Қалаймыз біз ұстаздар, себебі сіздер қай уақытта да өйстіп күліп жүрсеңдер, білімді болып, осындай болып жүрсеңдер, біз қай уақытта сіздердің жемісіңізді көрсек, біз қуанып жүреміз міне ата-аналармен бірге. Ата-аналардың алдында аман болыңдар, тіл көзден аман жүріңдер. Ала білсе міне бастауыш сыныпты бітіру алдында тұрсыздар. Құда қаласа ертең жоғарғы сыныпқа өткенде әртүрлі пән мұғалімдер оқытады. Оны да жақсы білім алып, тәрбие алып, Құда қаласа осы мектепті жақсы бағаларға бітіресіз деп ойлаймын. Біргетте құрметті ата-аналарыңызға рахмет, келіп балдарыңыздың бір уақыт бөліп, азғандай болсызда бір шаршағандарыңыз шығып, балдарыңыздың қуанышын көріп бөлісіп жатсыздар. Шынында да өсіп келіп тұру керек. Балдарыңыздың білімін, осындай шешелерді көрсеңдер бір жасарып қуанамыз. Себебі өсіріп жатқаннан кейін осындай дәрежеге жетуіне қуанышты көрген кезде бір ата-ананы бір басқаша сезімге келеді деп ойлаймын. Сол үшін балдарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Мен ұстазына көп рахмет айтамын. Әрбір біз балаға міне мақтау жарлық жазғанбыз. Міне қазір әрбір балаға бір ұлды оқып берші. Aziz o'quvchim Kamalbayeva Diana, seni boshlang'ich sinfni namunali xulq va a'lo baholarga tugatganing bilan tabriklayman. Kelgusi o'qishlaringizda omad va zafarlar tilayman. Ey mening aqlli o'quvchilarim, ko'zlari jovdirab boquvchilarim, men uchun hammangiz azizsiz, farzanddek suyukli lazizsiz. Sizga bag'ishladim bor kuch-bilimim, kamolga yetkazsin bergan ilmim, umidim kattadir sizdan bolalar, rohatingiz ko'rsin ota-onalar. Әрбір оқушымызға тапсырамыз. Осындай білімді, тәрбиелі қыз болып жетісе беріңдер. Мына әжелері келіп, осындай сіздердің қуаныштарыңызды көрсін. Елнашев Бехруз. Кел оған. Ой, бейші бола кетші. Допты деген ойында жақсы біледі. Көшетті бұлай беріп шығыз. Университетте бар ма? Гүлдана Дүзелбаева. Бейші қыз біледі. Мәдетова Гүлдана. Бүгін қыз осымен қоса біз естелік ретінде бастауыш класста, бастауыш сыныпта оқыған кезінде бір естелік ретінде мына фото альбом сіздерге біле. Бұл естелік. Себебі бұл балдар бұлай болып тұрмайды. Бірінші классқа келгенде қандай еді балдарыңыз? Қазір қандай? Бойлары өсіп, уже мен ойлаймын, сіздердің кезімізде біздер бұндай болған жоқпыз негізі. Қазіргі балдарымыз тіпәлем көз тимесі шаққан. Ойнайды. Мына қарап көріп жатсыздар, әрбір ойындарын, басқа жаңа интермедияларын көріп жатсыздар. Бұның өзі бір заманымыздың жетіскендігі. Сол үшін мына естелік ретінде бұл өмір бойы сақталатын нәрсе ғой, бейбісініп деген. Суреттен естелік. Дұрдана. Маптуна Сатбаева. Маптуна қызымыз қайда? Ой, бейшіміз не? Міне, қарайыз? Зио Сағынбаев. Ой, бейші болған. Мұратбаева Диана. Кел Диана қызым. Мұратбаева Диана. Ой, бұл да бейші қыз міне. Гүлмираның қызы ма? Әжесі келді ма? Кім келді?
Zülmüre geldi bak. Hayatta Zülmüre. Ramazanov Akmal. Gel oğlum. Önce git oğlum. 5 yıl oldu. Bunda oynayacağım. Maalesef. Hikmetov Shahrukh. Hikmetov Shahrukh. Shahrukh bolamaydı. Önce git oğlum. Yaxşı bilimde olmuş. Amangeliyev Jasur. Jasur Amangeliyev. Önce git oğlum. Yaxşı bilimde okumuş ol. Samandar Adilbayev. Önce git oğlum. Yaxşı bilimde okumuş ol. Asatova Dilnura. Dilnura kızım 5'i. Köp oyunlarda gördüm bunu. He muaz. Köp. Mehribanov Jalgasova. Bilimde okumuş ol. Terbiyede okumuş ol. Abdurahmanova Jasmina. Jasmina Abdurahmanova. Bilimde okumuş ol. Yarılkaf Nurbek. Nurbek kaydasın? Kim o? Önceki kız. Nasıl bilimde okumuş ol. Na usta olma kelbi. Lumrat Muhammadov. Muhammed Ali Lumrat. Bilimde okumuş ol. Gel. Kenjebayev Hasılbek. Kenjebayev Hasılbek. He? Gel oğlum. Ama kolu değil mi? Beni gördük ki. Ana alacağım. Oy kana. Sağ ol. Jasurbek Kudaybergen. Gel oğlum. Kolda gel. Gönce gel. Sağ ol. Kurbanbayeva Muxlisa. Muxlisa Kurbanbayeva. Gel kızım. Ulan kızım, koşuştur bir işe gel. Bir işe kızı gel. Bayağı жағынан бар екен шынында да. Кім? Мамас папас? Бар. Молодец. Өнер бар екен кызым. Көміз. Құдайберген Бекруз. Ой, мамас кел. Исраил, сөйлеп, үстіне қайда? Жаңа барады ғой. Арif Пережан. Мама. Айгана. Sağ ol. Камилжанова Мактуна. Baktuna Muhammedcanova. Gel kızım. Bu da bir işe. Usta. Gel. Хайырбаев Дастан. Dastan Hayırbayev. Дастан. Dastan Balambayla. Gel. Çocuk. Халбай Үмитжан. Ümitcan Kalbayev. Çocuk. Жақсы білімді оқушы болды. Камалова Диана. Камалова Диана. Камалова Диана. Gel, Сатбаева Чарас. Шарас Сатбаева. Жұмабаев Сұлтан. Жұмабаев Сұлтанбек. Жолдыбаева Дұрдас. Жолдыбаева Дұрдана. Азат Атабек. Азат Қатабек. Бейші боламыз бұлда. Күшті бейлі, ә? Ай, боласыз. Алла. Амангелдиев Бекруз. Амангелдиев Бекруз. Футболист ба? Құда қалайса, Өзбекстан
чемпионы болады. Сарайыңыз берекеш. Құрбанбаев Запар. Запар Құрбанбаев. Сарайыңыз берекеш. Кел, баста түспей қалам. Қарай қайсы тұр өнім? Қарайсыз берекеш. Жақсы білімді. Атаңнан сұрат, әжең не ұстаз? Қарай. Көп бұл бәрімізде де болды ғой, мектеп оқыған кезде осындай суретке түсетін деген естелік ретінде. Бұл негізі қалмайтын, бұл ертеректен кеткен нәрсе. Себебі бұл суретке түсу, бұл нағара кішкентай кезде көне мектепті қойдан кейін таза мектеп қойылып жатыпты. Қара балдарыңызды қандай жерде оқып жатқаны, бұл тарих былай қарасаң да, бұл сақталады. Біз бір данасын аламыз бұлардан. Мектептің қазір мен өзім директор болған кезде 2006-дан бастап сақтап қойыпты. Әрбір бастауыш сыныпта бітірген оқушыларымның дискеті, кассетасы, осындай сүгіреті. Бұл ертең бізден кейін де мысалы осылар ертең сіздерде ата-ана болады, я үлкейеді, сол кездері келіп осы сүгіреттерді көреді. Сол үшін мына сүгіретті еш уақытта жоғары жерге қойып, естелік ретінде балдарымыз үлкейген сақтаңдар, кейін өздері сақтайды ғой. Рахмет барлықтарыңызға. Өте қуаныштымыз, себебі балдарымыздың қуанышын көріп, бүгінгі сценарий жақсы түзілген. Рахмет мұғаліміне. Бұдан қалесе балдарымыз кейінгі жоғары сыныпта да, класстарда да жақсы оқимыз деп уәде бере ма? Тәртіпті боламыз деп уәде бересіз ба? Бұдан қалесе біз осы балдарымызды 11-ші класста жақсы бағаларға бітіртіп, тәрбиелі оқушып шығарамыз деп сіздерге уәде береміз. Мұғаліммен бірге. Сіздерге рахмет. Енді оқушыларымызды тәбриклеш үшін сөз наубатына ата-аналарға ұмытжауларымыз көміз. Bir söz айтып кетейінші, бірақ Әлима апа менің ұстазым. Мені оқытқан. Ярымынан көбі менің оқушыларым. Құдай қараса. Әділаға да жейшемім келген екен ғой. Ақылыққа жаңа атын айтып едім. Әділаға мен ағам бір жағы досымыз бірге жүрген. Рахмет. Көпшілігі солай. Өлмен ашты. Молодец. Үлкен құтты болсын. Қалайсыз, амансыз ба? Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, aziz ota-onalar. Mene bugun Nasiba qizimizning bitkazayotgan klassini ko'rib o'tiribmiz. Bizlarning ortiqlar, sizlarning ko'pchiligimiz bolalarimiz, qizlarimiz bitkazib o'tiribdi. Kimsi yo'q, minnet bor. Shunday qilib tayyorlash uchun ham biroz minnet turadi. O'qitgan ustozina ming rahmat. O'zi joy solganda da fundament bir yaxshi muhiyatli bo'lsa, joy yaxshi turadi. Mene fundamentni Ziba qizim qurib berdi. Xudoy qalasa yillik yarımda da bular yaxshi 4-5 baholarga o'qib shu mektepning bir maqtanishi bo'ladi degan umiddamiz. Bizning o'qitgan o'quvchilarimiz barda jamon emas. Mene direktorimizdan boshlab shu yerdagilarning ko'pchiligi o'qituvchilarimiz ustoz bo'lganimizdan yig'maymiz. Kuni mene o'quvchilarning aytib o'tirgan ustozlarga aytib o'tgan alqishlarini ko'rib o'zimning ustoz bo'lganimdan hech g'am jeb o'tirgan jo'qman. Qayerga borsak da aytıyor, mayli больницаga boraylik, qayerga borsak ham ustoz, yo'lda ketib borsak ham o'quvchilarimiz to'xtatmay ustoz, mashinga min desa shu vaqtda hadyor qilib qolamiz. Shuning uchun ustozlarga rahmat.
Hech vaqtida charchamang, Ziba qizimizga da rahmet, bunday qilib tarbiyalaganınız uchun. Boshqa o'qituvchilarga da aytaman, bunday muallim degan endi bir ağır minnet, durus yurtning balasini o'qitasan, sana hech foydasi yo'q bo'lgan bilan baribir quvonib o'tirasan. Ey, mana bala o'quvga kirib ketdi desa da quvonasan, birovning balasi uchun ham, biroq o'zingning balangday bo'lib qoladi, shuncha yil o'qitgandan keyin. Ne qildingiz? Muallimlarga ming rahmet. Jalqmay, aytib charchamay, qiyin minutlarda charchamay, sog'lig'ingiz bekam bo'lsin, жұмысларga qarish bo'lsin. Mana maktablaringiz o'zingizga qutlug' bo'lsin. Meniki toza maktabda o'qiyapsiz. Hech qanday kemisi yo'q. O'g'a 4-5 baqa bilan o'qimasangiz bo'lmaydi. Bo'ladi, rahmet beringizga. Assalomu alaykum ota-onalar, ustozlar. Assalomu alaykum ustoz Maryam opa. Adabiyotga gujarlik direktor. Assalomu alaykum. Nega rahmet, Tarshinurum ilmlashtirib sevib nega bergan ta'limlarga rahmet, Alloh rozi bo'lsin. Buna direktorimiz Janibek sana ham rahmet Xudoyim. Ming yil turg'aysan Xudoyim, Allohning bergan jo'xorim opa sizga de rahmet. Ustozlarimizning ta'lim tarbiyasi bilan bolalarimiz shu darajaga yetishib qolgan. Ota-onalarga da rahmet, hammangizga. Barimizga rahmetni. Xudoyim din sog'liq berib, budan ham ta'lim balandida ulkan o'quvlarga kirgizib qolgan. Hammangizga barimiz ota-onalarimiz barimiz tilakdoshmiz. Ustozlarimizga da sizlarga de rahmet. Rahmet. Assalomu alaykum ota-onalar ham ustozlar. Bugungi bitiruv nesi 4-klass bitirib qolganlarimiz Xudoyim ulkan o'quvlarga kirgay, endi bizlarda yaxshi baqalarga o'qigay, oldimizda aman yurgay, azal bir aytilgan tileklarning bari o'rinli bo'lgay. Nega muallim Ziba rahmet, o'sha quvonib qoldik, zo'r, kuchli bo'lib o'tdi. Allah'ımız talantlı, yaxshi o'qimishli bolalar ekan, qizlar ekan, rahmet. O'shunday yaxshi o'qiy bergay, oldimizda aman bo'lgay. Mana muallimlarga da rahmet, direktor Janibekga da. Hammamiz aman sog' bo'ling, azal beri yaxshi o'tdi, kuchli, a'lo darajada o'tdi deb o'ylayman men. Rahmet. Hayatın sözlerinden kaldım ballarında. Rasını aytsam, gün qasqa yürüge qızғанып тұрпан. Осы farzandlarıma kelgusi o'quvlarında 5-sınıfdan başlab 11-sınıfga дейін ала бақаларға o'qib, ota-onaning, ustozning mening yuzimni yerga qaratmaydigan farzandlarga yetishishiga ishonch bildiraman. Shu farzandlarimiz elimizning koriga yaraydigan insofli, diyonatli, bilimli, xalq boshqaradiganday yigit qizlar bo'lib yetishishini chin dildan tilab qolaman. Hurmat qilib kelganlarimiz uchun, vaqtimizda bo'lib kelganlarimiz uchun ham hammangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan bugungi tadbirimiz nihoyasiga yetdi.
keng dunyoni oftobdek issiqdir ruxsori ustoz yaxshida yaxshida ustoz yaxshida otadek azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tutsak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida Otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni Bärimiz uzatma. O'quvchilar bilan shirin bo'lib xayrlashuv uchun shu shirinlikni ne qilgan sovg'a deb. Rasmga ota-onalar o'quvchilar bilan farzandlaringiz bilan rasmga chiqamiz.